Veče novosadskih šampionki sa prijateljima iz Srbije i Kine događaj je održan u svečanom salonu Pupinove palate kojim se obeležava decenija uspeha stonoteniserki Novog Sada u saradnji sa gradom Novim Sadom. Prisutnim čelnicima, prijateljima, članovima Stonoteniskog kluba Novi Sad, uglednim privrednicima iz Srbije i Kine obratio se gradonačelnik Milan Đurić. Mislim stvarno da ste ambasadori grada Novog Sada i naše države i veliki ste uspeh postigli ove godine. Ja govorim među 8 najboljih, a ispane da je među 12 najboljih, ali nema veze. Što bi rekli, ja sam poranio izgleda kako god. Za sve vas koji niste bili pre, možda 10 dana u gradskoj kući, ja ću se potruditi da još jednog sponzora dovedemo i da probamo da napravimo jedan iskorak, da ako možemo svake godine da idemo korak napred. Stonoteniski klub Novi Sad se ukratko predstavio na događaju kao najuspešniji ženski sportski kolektiv u Srbiji u poslednjoj deceniji. Članovi i čelnici kluba zahvalili su se na nesebičnoj podršci sponzorima i gradu. Kako su kretale titule u ovoj deceniji u kojoj govorim, da se ne naljute poslednja klupa ili poslednji red stolica šampionke prethodnih nekih generacija, kako su išle titule, tako je dres bio sve puniji sa sponzorima, što je dobro, i kako su se nizali uspesi, tako je i sala na Spensu ili hala na Spensu bila sve lepša i lepša, i mislim da je to jako važno i jako lepo da se ceni uspeh koji postižete, jer svako, kao što je rečeno, da je Novi Sad grad kulture, grad omladine, ali ne možemo da ne kažemo da je i grad sporta. Prvi put predstavljen je jedinstven 6-minutni film koji ilustruje osvajanje svih 9 titula od 2014. do 2024. godine.